Kardom KARBI ANGLONG pini nilia ko puthot ranthala nali tum kelang bom mate ka chinghona channel KARBI 2.0 long lapena prangsi kadu kave la nili video mate nili channel long subscriber do on fasta me nili hin pin Kardom pajreglo Kardom lapen non kelang bom nali tum la KARBI 2.0 channel long se akimi lang pulte please pen subscribe ikha la subscribe ko torjan ri lapen la dung her la bell arjan ta berpon ek detha lapen pinia video bangke asap savesta Voreng AWARSAI APHUTHAK se nili nang than pon ik ponali tumhan lata bangka prega dim mali West KARBI ANGLONG arlo nasya dim lapen copy vacancy ma lapen copy post mal hai hunali tum dak kado ka vesta me kladak menali tum video long thek pon long pon ase video nali tum kicheng men gijut lang te nali tum details alam banga chini pon ikpo lasi pada depin video bang video le cheng pon lo na lapen video start ya frang kai kia sanali tum la intro bang jiswes tanali tum lang pon igon la intro lang dat video le cheng pon filona tang te nali tum intro lang igon lapen nili LASO advertisement lo bang ke clear bang la unclear dak mane ave clear dak bang ke sita menili dak asap sues tanali tum hana peklang panik po bate pachinang pasnili so video bang simar pin lo danali tum na athak thek mon loi ha dak athak nali tum thek ponong pola Assam Sarva Shiksha Abhiyan na Assam of the District Mission Coordinator SSA West KARBI ANGLONG Sarva Shiksha Abhiyan West KARBI ANGLONG pen lapen dak dead bang parnisi achu chiklo lag last 31 last monom si dak publish pon so advertisement lo paklang pon la nali tum dak pen ta thek pon loi pen dak SSA West KARBI ANGLONG invites application form eligibility candidates to permanent resident of administrative dak pipini tok lan clear bang klar dak klar dago eda hon nilita stameni lina min post bang na piklang ikpon nali tum han nali tum dak thek monong post real number 1 na name of post man nali tum dak pia post ma upload nali tum head teacher KGBV Amri blog long dapen dak reserve for female candidate dak le vacancy post mangsi dapen dak education lang dam lo pul qualification lang dam lo the maximum education qualification master degree in political science B.Ed lapen higher secondary TET qualify la hai tum nahi le fly pulte lapen non eligibility of higher secondary TET qualify la hai hilan dak lapen to dak maximum qualification na litum dak thek ponang ko master degree ani onang pon litum la suppose lang bangke lapen kaprek lang dam tindang dak number 2 lang na litum la number 2 dak thek pon loi mene lapen dak full time dak tok bang na litum dak thek ponang po dak full time assistant teacher at KGBV Amri block Dr. reserve for female candidate Dr. reserve for female candidate Dr. Sidal अपन maximum qualification master degree Dr. story B.Ed lah itu macam itu nahi lapan prabjin dan dagni lina than pon ikpo education qualification mang ini subservice dan than pon lapan dag number 3 lang man nalitum thek ponang po full time Dr. assistant teacher nahi at same no Dr. nalitum thek pon lagi Dr. la posting siwedol lapan maximum education qualification master degree economics tabang B.Ed dahi dak charli nang po ki untang tum nang po lapan number 4 lang dam lo pula nang litum full time assistant teachers at KGBV Socheng block Dr. reserve for female candidate lapan dak posting siwedol lapan dak qualification mang kana litum la master degree education with B.Ed and higher secondary TET qualify tum nahi apen dak number 5 lang dam lo pulote nang tum dak thek ponang pon name of post data NLC of FNL district PMU district mission office tongkam mukam dakta inur nahi depend education qualification malang damte
academics qualification and other MAC for AIC recognized lapen pipini dak kitok du uyo an uning pustak talks tame la advertisement an lobang klar dagu dede sinili bang tala an nan than pon pela la 6 number banane tum dak caretaker nahi lapen ko caretaker bang ko sodim la bang pini toko RSTC boys Borgaon Amri block the reserve for male candidate Dr. Posang Sidel pen dagbang any graduate for recognized institution lapen university lapen kioning lapen ning hang tum jang si apply di nipul nane tum apply dan tame ke apply dam ning bang ke dag anche charo ho the applicants has the appear searching com interview lapen ki jog dam ning bang kanane tum explain at the office of chamber of district mission coordinator SSA Huascar Benglong long nam se dom kalong nam se 07 lapen sochiklo 07 and non la April 4 2022 10 molam se nalitum la office support hosi dam nang pol lapen application have to pay 200 application fee pinai nalitum lapen that we provide to attending the screening come interview mo nak pilih pun tum han napen dak la an klaro ela si tum panili ban an paklang utek tidat po dak klaro si charo edet ho armu la advertise lo bang nili ka preglong mesi download tame dak teleson klar dak advertisement lo bang long le sining hang tum nangli tum jogdon tame napen nasa video nali tum share tame kan ma pachithanang karbi anglong lota napen pachini na sila son job dah kalau mate kapre informative mate information video nali tum lason video lang bom lang polte laso karbi teach 2.0 channel lang bang nali tum subscribing all lapen bell arjan ta dui dak ber punik dena la lo polte mon finili kan upload lo polte nali tum mobile lang yo notifications tamena le message tamena le da pranya phan nasi pinya video lang mola anchola lapen kado kawita domi thak me nilhin pen Kardom